Fudbaleri Partizana poraženi su rezultatom 3:1 na Koliseum stadionu u predgrađu Madrida Getafeu od istoimenog kluba u prvom meču play-offa za Ligu konferencije. Dobrodošli na novi video na YouTube kanalu Dušan Blue Mix. Pozvih vas da u komentaru ispod snimka napišete vaše mišljenje o utakmici. Kakvi su utisci, da li Partizan i u kojoj procentima ima šanse u revanšu da se izbori za plasman u ligačku fazu Lige konferencije. Počet ćemo sa postavama jedne i druge ekipe i preći onako hronološki šta se dešavalo na utakmici i uvrstiti se polako i u taj revanš meč, odnosno vidjeti šta jedne, a šta druge očekuje do tog meča koji je na programu. Inače, za 7 dana, također 9 časova na stadionu u Humskoj. Vidite postave jedne i druge ekipe na ovoj sceni. Što se tiče Partizana, vidite formaciju i vidite promene. Vidite promene da najpre 3 igrača su bila u odbrani ili 5, kako god želite da kažete. Dakle, Simić, Mitrović i Milić. Partizan sa 3 štopera, ja se ne sjećam da je igrao do sada u ovoj sezoni u takmičarskom meču. Ako grešim, napišite slobodno u komentaru. Na šta je to ličilo na početku utakmice? Zaista na nešto što nije dobro, na nešto što nije sigurno i na nešto što je na kraju doprinelo da Partizan ne izgleda onako stabilno na kraju i da kiksne, odnosno ne kiksne, već Milošević kapitulira, odnosno odbrana čitava Partizana, već u uvodnom delu utakmice, odnosno 10. minutu Unal, gol. Centaršut s leve strane Mohike, Unal, koji je pre toga inače imao veliku šansu 1-1 i imao udarac koji je završio na stativi, ali se našao u offset poziciji. Na kraju iz trećeg udarca u 10 minuta Unal dolazi do gola. Znači, visio je gol u vazduhu Partizana, možemo to slovno da kažemo u tom uvodnom delu meča. Tih prvih 10 minuta Partizana za zaborav. Toliko kritično, toliko je Getafe bio dominantan da prosto crno-beli definitivno će morati dobrano da to izanaliziraju i da se osvrnu na to šta bi moglo da bude bolje u revanšu. Kao i na posljednjih nekoliko minuta u utakmici. Početak i kraj meča definitivno su pripali Getafeu, koji je na kraju danas zasluženo pobedio, ali hajde da se osvrnemo još malo na postavu Partizana. Vidite da je Nvulu igrao na poziciji levog beka i on se povredio. U drugom poluvremenu je umjesto njega ušao Vukašin Đurđević, desno je bio Roganović, Baba i Ugrešić u veznom redu, Žena istureniji, Sek desno, a Milan Vukotić opet na poziciji levog krila je nastupio. Dakle, nema Zubairova u postavi, nema također ni Šake Traorea od prvih 11 na ovom meču, nema ni Milana Aleksića. Poslije ćemo se svrnuti naravno na to i ko je dobio šansu za igru u nastavku ove utakmice. Što se tiče tog prvog poluvremena, nakon tog pogotka Getafea, jeste španska ekipa i dalje bila ona koja se više pitala za dešavanja na terenu i Partizan nije imao nikakvih prilika do samog finiša tog dela susreta, kada je faktički iz ispucavanja do posljednja došao Že, prosledio loptu do Dembeseka koji svojim golom uspeva da realizuje šansu koja mu se ukazala i donese Partizanu izjednačenje u, reklo bi se, najboljem momentu za Partizan. Potpuno je, da kažemo, antiklimaks nastupio. Ne možemo reći da je Getafe imao mnogo prilika u tom prvom poluvremenu po 100 gola, ali da je mirisalo na pogodak Partizana, ni to svakako ne možemo da kažemo. Na poluvreme se odlazi sa nerešenim rezultatom, a šta se dešava u drugom delu susreta? Dešava se to da Partizan ima bolji momentum početku drugog poluvremena. Ima situaciju čak u kojoj je veoma blizu da dođe do vođstva. Centaršut sa leve strane Vukotića, Že prečka. Že koji je asistirao za gol, sada je mogao i da postigne gol i da se potpuno proslavi na ovom meču. Ipak je okvir gola bio saveznik čuvara mreže Getafe, a potom ga lopta pogodila u nogu i nije završila iza njegovih leđa, odnosno u mreži. Nakon toga šta je nastupilo? Nastupila je situacija koja je, verujem, onako dosta presekla, hajde to tako da kažemo, navijače Partizana. Zašto? Zato što je dosuđen 11-terac za Getafe posle situacije u kojoj je, na kraju će se ispostaviti, Milan Roganović startovao na loptu. I činilo se da možda, makar Partizan ima tu psihološku prednost u smislu da Getafe je propustio da dođe do 11-terca, iako su se nadali da će to biti verovatno, a i sa druge strane što je Getafe ostao sa igračem manje nedugo nakon toga, zato što je 3 minuta kasnije, i to vrlo odlučno, crveni karton letonski arbitar pokazao štoperu Getafea i Partizan je imao 20 minuta igrača više na ovom susretu. Pre toga određene izmene u crno-belom taboru. Dakle, ta povreda Samsona, na levoj strani je zaigrao Vukašin Đurđević,
koji, eto, znamo koliko je kritikovan i osporavan od navijača Partizana u prethodnom periodu i video sam čak i negde na Instagramu da su se oduševljavali ljudi, možda eto preterujem, ali da svako su bili pozitivno nastrojeni povodom toga što Đurić nije startao na meču, na kraju on ipak jeste imao udela u ovoj utakmici i zaigrao na toj poziciji levog beka koja mu naravno nije prirodna kao što znamo. Ušao je i Milan Aleksić, imao određene pokušaje u tom drugom poluvremenu, udarac sa distance, centaršut za Roganovića pri rezultatu 1-1, 72. minut, ozbiljna šansa za Partizan, ali Roganović ne zahvata lepo loptu levom nogom i prebacuje gol. I Getafe je imao svoj pogođen okvir gola. Unal, momak koji je najviše problema ubedljivo pravio večeras Partizanu, znači već su se osvrnuli na tih 10 minuta, snažan je, krupan je i nije bio uopšte lak za čuvanje što prema Partizana. Možemo reći da je na kraju izašao kao pobednik iz duela sa njima, s obzirom da je upisao i asistenciju do kraja ovog susreta. No šta se događa u finišu utakmice, to je ono na što ćemo se osvrnuti. Nakon što se osvrnemo na izmene Partizana, izmene koje su donele ulaske najprije Miladinovića koji je iznudio crveni karton, ušao je i Nikola Čumić, dva igrača koji su nedavno došli u Humsku. Čumić je imao priliku sa leve strane, pogodio spoljni deo stative. I nakon toga Getafe, 87. minut, Getafe dolazi do preokreta, odnosno, do ponovnog vođstva. Getafe dolazi do vođstva tako što njihov fudbaler dolazi do lopte posle dodavanja Unala vrlo lepog spoljnom, petom se izvlači i prosleđuje tačnije loptu petom svom saigraču. Dakle, nije se možda stekao utisak da će pronaći prostor za udarac, što i nije na kraju bio slučaj, ali je vrlo znalački proigrao svog fudbalera i Partizan eto sa igračem više u polju prima gol. Ja sam inače eto i rekao na streamu, ako ste bili sa mnom, sećate se, Partizan ne znam koliko je to prednost za njih s obzirom da sa igračem više igraju, s obzirom da se sećamo da su izgubili protiv, eto, u prošlom kolu već ekipe Radničkog iz Kragujevca, s obzirom da su imali igrači više još nekim utakmicama ove sezone i to im nije bila prednost, čak u nekim navratima se spominje da su bolje igrali dok se bilo 11-11. I evo, sada Partizan prima 2 gola s igračem više, drugi gol Mohika sam ostao, odnosno imao je dovoljno prostora, Ivica 16-terca prvo asistirao za gol, sada i postigao pogodak levom nogom, dovoljno jako, dovoljno precizno i 3-1 iz utakmice koje se činilo da je Partizan možda bliže drugom golu, sada crno-beli idu sa 2 gola minusa u Humsku i čekaju Getafe za 7 dana. Pišite vaše utiske, Partizan će do tada imati utakmicu protiv Mladosti u Lučanima po trenutnom rasporedu od 9 uveče u nedelju. Sa druge strane, Getafe ima utakmicu također u domaćoj ligi i taj meč će poput ovog odigrati kod kuće, a radi se o duelu sa Racingom Santanderom, Novajlijom u španskom šampionatu, tako da to može značiti Getafeu da u određenoj meri uspe da ostvari pozitivan rezultat tu i nabije samopouzdanje, odnosno dođe do većih samopouzdanja pred taj revanš u Beogradu, koji će se najverovatnije odigrati pred dosta više navijača, s obzirom da danas, bez obzira što stadion prima nekih, rekao bih, 15.000, nije bilo popunjeno dovoljno, čak ni preko 10.000 navijača, čini mi se da nije bilo na utakmici. Partizan je već prodao 15.000 ulaznica, tako da pozivam navijača Partizana, kupite kartu, dođite, podržite svoj klub. Dva razlike jeste. Getafe jeste španski predstavnik, ali nisu bauk, moglo se to vidjeti, iako jesu zaslužili da definitivno danas dođu do pobjede na ovoj utakmici. Tako da, prošli put Partizan igra u play-offu za Ligu konferencije, uspeo da prođe ekipu Santa Clara kada je imao zaostatak od 2-1 u prvom meču. 2-0 pobjede, tada sam bio na stadionu. Ako Bog da, eto, vidimo se na stadionu za 7 dana i vidjet ćemo da li će Partizan uspjeti da i tada, odnosno uspe da na kraju ostvari plasman dalje u ligašku fazu Lige konferencije. To je bio tada grupni sistem, sada ligaška faza, pa mi pišite, eto, da li očekujete, šta očekujete i vaše utiske. Malo sam zbunjen na kraju, ali eto, mi se ako Bog da družimo uskoro na novim klipovima, ali streamujemo na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. Šta da kažem, do tada sportski pozdrav i hvala na pažnji što se tiče i videa, ali i samog streama.